Setheo sa Helen Suzman Foundation sare Fraser ga buisa sentle kopo ya ga Zuma ya parole mme o leka go sireletsa so a ka se kgoneng go se sireletsa le gore tlhaloso ya mokomishenara wa pele wa bosetšhaba e nyaditse ntla e botlhokwa ya tsepamo le go sanne bofitlha. Setheo se nganyile ka gore Fraser o lekile go ikgatolosa tshwetso ya boto ya gore Zuma o itekanetse sentle. Khabagare mokgatlo wa baagi Afriforum o dumela gore Fraser o ne a tshwanetse go ela tlhoko dikatlegeniso tsa boto ya parole tsa gore Zuma a seke a gololwa ka parole go lebilwe maemo a gagwe a boitekanelo le gore Zuma o ne a sa tshwanela ke go gololwa ka parole kantlha ya bolwetse. Setheo sare le fa molawana o naya mokomishenara dithata tsa go golola motshwarwa yo mo sekwebong se se ka fa tlase ga dingwaga di le 2 ka parole ya bolwetse go na le tsamaiso e maleba e tshwanetseng go latelwa ke boto e ka tsayang tshwetso gore a kopo ya go gololwa ka parole ya bolwetse e tsamaelana le ditlhokwa tsa semolao. Well, the most important thing in this case is that justice must prevail and that the law must be applied consistently. It appears, however, in this matter that former President Jacob Zuma is treated as if he is above the law and that the same rules that apply to the rest of us are not applicable to him. This is why Afriforum is involved with this case to ensure that especially politicians do not get preferential treatment based on the role that they might have played in the past or the role that they are currently playing. DA ya re parole ya ga Zuma e rebotswe ka go tsaya letlhakore le koko le dumela gore Fraser o tsere dikgato kgatlhano le dikatlegeniso tse di tlamang boto e ka ga go gololwa ka parole ya bolwetse le gore tshwetso ya parole e dirilwe go lebilwe mabaka mangwe ao a neng a se botlhokwa. Zuma a re maiteko a go mo busetsa kwa kgolegelong a tlile go itaya sefolletse kantlha ya tlhaloso e fosagetseng ya molao. A re DA le Helen Suzman Foundation ba samagana le merero ono ka mabaka a eseng boammaruri. Merero ono o tla rediwa kwa kgotlatshekelo ya boikuelo Phatwe a le malatsi a le 15.